Kakertong ke NPP National Parliamentary Seat kong Amperin Lingdo, kalabe ikinongkersyan ka Voice of the People Party VPP na jingialang patba ha Umsning hak bakentho jur baka VPP kadika sengsan partai beklem nongrim. Kani kentho kalami hadin makinongkersyan ka VPP kilawan siya jingialang bat pintut ya jingialap election ke NPP dag baperta haupra. Pi kinongkersyan upra kilit no shalaying na marklayo ikalat banya lummen nemensngi. Kilit no shaying yo mi kanu pynkulmar ne jingmensaw. Ong kakong Amperin hapadeng kajingalap election. Lasak hiru bakat baki nongkersyan ke NPP kidang ya sengap ha ya kajingalap election ikong Amperin, kelami kensan kajingal kenhui na kinongkersyan ke VPP. Hagan ka klipmat, kelami kajingal jongkti mar keliang hapadeng kinongkersyan ke NPP, mat kinongkersyan ke VPP. Hendra ya kani kajingal kan at bajingal jongkti kelalaban temno deki pulit ko Umsning Police Outpost. Kata barok. Bangan ong niya pi. Ay kinang pra. Ito ay kinangyate sa to halen nangan ng kren ni kikitin kijong sayin let no sayin yadan kajeng klumar ngiwan bansen syariapi om bansya hala hakipatis kum kita klem dong ren ngakan patrit ya pi ngomha habdan papun no yakin nong yalam jongki ban khot no yaki shaki dong la jong kamlang ke baba bayayas mensau